Reka mbashimire cyane mwe mwese mudahwema gukurikira GCM7 TV mu makuru agiye atandukanye. Murabizi neza ko ibi n'ibiganiro tugiye kuzajya tubagezaho twise Powers Musicians bizajya bivuga ku mateka y'abahanzi bagiye batandukanye n'amakuru yabo wagenda umenya. Uyu munsi tugiye guhera kuri Rick Ross. Rick Ross wakibaza ngo ni muntu ki? Rick Ross ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uzwi cyane mu njyana ya hip hop ndetse mu buzima bw'ubucuruzi. Hip hop niyo umuhanzi Rick Ross akunda kugaragaramo cyane. Izina rye ry'ukuri ubundi bamwita William Leonardo Roberts II, akaba yaravutse mu mwaka wa 1976 ku itariki 28 mu kwezi kwa mbere. Avukira i Clarksdale, Mississippi, ariko yakuriye i Carol City muri leta ya Florida. Bamwita Rick Ross. Rick Ross ubuzima bwe bwa mbere, Rick Ross yize muri Miami Carol City Senior High School, nyuma haza kujya muri Albany State University aho yari afite buruse yo gukina umukino wa football American. Yakoze nk'umurinzi w'amagereza correctional officer kuva mu 1995 kugeza mu 1997, imyaka 2 gusa mbere yuko yinjira mu muziki. Rick Ross yamenyekanye cyane mu mwaka wa 2006 ubwo yasohoraga indirimbo Hustlin, yabaye hit muri icyo gihe. Uwo mwaka yasinyanye amasezerano na Def Jam Records yari iyobowe na Jay-Z. Icyo gihe yashyize hanze alubumu ye ya mbere yitwa Port of Miami mu 2006. Yaje no gukundwa cyane, yagiye asohora izindi alubumu zakunzwe zirimo nka Thriller yasohoye mu 2008. Hari indi alubumu nayo yasohoye Deeper Than Rap yasohoye mu 2009, ndetse na Teflon Don mu 2010. Asohora n'indi alubumu God Forgives I Don't mu 2012. Asohora Rather You Than Me 2017. Port of Miami 2 2019. Asohora alubumu ye yitwa Richer Than Ever Been mu 2021. Icyo wamenya nuko MMG ino groupe itunganya umuziki ibarizwamo abahanzi batandukanye yashinzwe n'uwo bita Rick Ross mu mwaka wa 2009. Iyi MMG groupe yaje kuba ikomeye cyane, isinyisha bamwe mu bahanzi bakomeye cyane nk'umuhanzi ukomeye bita Mickey Mill, uwo bita Warren, ndetse na Omarion, ndetse n'abandi benshi cyane. Wakibaza ngo Rick Ross ubuzima bwe bwite n'ubuhe? Afite abana batandukanye, ku bagore batandukanye. Yigeze kurwara indwara ifitanye isano n'umuvuduko w'amaraso n'udusinzira duto two mu ijoro, Seizure. Yigeze no kujyanwa mu bitaro inshuro nyinshi. Yigeze gutungwa agatoki mu bibazo bya mafia, ibiyobyabwenge, ariko ntibyigeze bimuhama mu buryo bwemewe n'amategeko. Rick Ross azwi cyane ku kubaka, akunda kwerekana ubuzima bwe bwiza, imodoka zihenze, inyubako, amafaranga n'imitako. Uyu mugabo afite inyubako nini cyane muri Georgia, yahoze ari umukinnyi w'igitinyiro mu mupira wa basket. Evander Holyfield yanditse igitabo cya autobiography yise Hurricanes, cyasohotse mu 2009. Rick Ross akunze kuririmba ku buzima bw'ubucuruzi bw'ibitazwi nko mu kwirirwa, avuga kuri cocaine n'amateka ya za gangsters. Ibi byatumye benshi bamwita boss kubera ko yerekana nk'umuyobozi w'ubuzima bukomeye. We wakibaza ngo Rick Ross andi mateka amuvugwaho nayahe? Ugomba kuzajya udukurikirana umunsi kundi, nge ubibagezaho ni kuri NG7 TV, ubundi tugajya tubana umunsi kundi. Ubu ngubu aka kanya amakuru nk'aya ngaya mbagezaho, mushobora kutwandikira mukaduha comment kugira ngo aya makuru nk'aya ngaya ajye bageraho umunsi kundi. Mutuzamure tufatanye kugira ngo byinshi nk'ibi ngibi bijye bibageraho.